Right mkeli we-SABC lihaye simami ngazibini ngokuba uhleli nathi kanti ke mbukeli njengoko sikuthembisile ngaphambi kokuba siye evenkileni into yokubana sizoxovula ingxoba kaxaka eqhubeka kwidyunivesithi yaseFreystata. Kanti ke mbukeli kudliwano-ndlebe lethu sikrwece abafundi, sinaye uThulani, sibe naye uMathabiso Motlhomela kunye noLuyanda Hlongwa. Siyathemba into yokubana konke ngoku umcimbi ucalanye, izinto zihamba kakuhle. Masinibulise sinamkele SABC lihaye simami ngazibini ngexesha lenu. Ndiyathemba into yokuba niyaphila ngale ntsasa. Siyaphila. Hayi, siyaphila sisi. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Thulani, mandiqale ngawe. Ingaba mhlawumbe ngaphambi kokuba singene nzulu koludliwano-ndlebe lethu, ndiyafuna nje into yobana usikrobisele ngesimo kwicampus okuyo. Ingaba mhlawumbe isimo sizinzile okanye kusafana nakwiintsuku zangaphambili? Isimo safana nezintsuku zangaphambili ngenxa yokuthi nayizolo kade sikhona esikoleni nabantu baseParliament sithi sizama ukukhuluma no-management usinqede, manje sahluleka. So namuhla ngithi sikhuluma kuyimanje sinama-student awu-8 aboshiwe ekseni and kade bangatoyitoyi, kade bangabi violent, amaphoyisa avela abathatha. Lana esikolweni kubhlungu bakithi ngenxa yokuthi thina abantu bamnyama asiphathwanga kahle and izinto azihambe kahle lutho. Sine 8 days nje sikhuluma kuyimanje, asathendi, amaklasi akangeni. So far sokuthi sinama student awu-30 ase aboshiwe so far and futhi isikolo sethu sikhipha amaphoyisa ngendlela ephezulu kakhulu ngenxa yokuthi khona namanje ama-student asesibhedlela alemazwe ngamaphoyisa amangeyadutshule ngenhlavu zangempela. Ibhlungu kakhulu. Ndiyakubona nawe Mathabisi into yokubana yinto lexhokonqa inhliziyo. Siye sava into yokubana kuthiwa ne-AfriForum iye yaza esikolweni. Abanye abafundi bathi abazi noba le nto mhlawumbe seyenza nento edibene ne-racism okanye ukuqhubeka ntoni. Ungangqina mhlawumbe into yokubana ukubakho kweziko le-AfriForum kukhona into mhlawumbe eyirayizayo? Dumelang ka lebitso ke Mathabiso, ke moithuti University ya Freystata. Ntho ena ha e qale ho etsahala e sale dintho di le tjena ho tloha kgale. University ya Freystata e sale e le tjena ho tloha kgale le bo obuti wa rona ba kena university ho ntso ho tswela pele ka taba ena ya racism. Ha re tsebe rona AfriForum e kena ka tabeng tsa baithuti. Hena hona jwale ke mongwe wa baithuti ba leng hore ne ke na le video e trendang hobane ne re thunywa re ntse re sa etse le strike se leng hore se violent sekolong. Ne re thunywa fela hobane re le sekolong re batla hore mantswe a rona a utlwe. Hona jwale go utlwile bohloko re le baithuti because ba bangata ba leng hore ba kena sekolo le rona ba lemetse like di-injury tse leng hore di serious. Ha re tsebe na ba kenya AfriForum kae. Rona ha ona motho a re supportang, ha rena di-political parties se re supportang jwalo ka baithuti ba batsho. Ra tseba gore Free State ke province e nngwe e leng hore e tletse makgowa e leng hore ha rate batho ba batsho, and ha re bone batho ba leng hore ba re thusa ba rona, and re na le batho ba leng hore ba di-position tse hodimo bo parlamenteng kwana. Ho tlile batho ba parlamente maobane ha ona ntho ba entseng, ba tlile fela ba tlo go fa di-empty promises gore ba tla o bona fela e sale ba ikwalletse ka hara di-lecture hall le makgowa a nono ha ba tswa ba tlo go fa feedback. Hona jwale re ntse re maketse gore na ho tlo etsahalang ka rona, re hloka thuso, re hloka ho utlwa. SABC News ho na le e mong wa di-journalist e leng hore o fane ka ditaba tse leng hore ha se tsona tse tswang melomong ya rona di-student. Re hloka thuso, re hloka ho utlwa, re hloka hore e utlwe melomong ya rona hore University of Free State ha e accommodate bana ba skin color saka, ha e accommodate batho ba batsho. Re tlamehile re utlwe because ba tseba hore selemo se tlang ha ba tlosa provisional registration re tlo qetella re sa kene sekolo, re tlo qetella re sa graduate. Ho thula sekolo is the key to success. So re kopa thuso, re kopa ho utlwa, re kopa le re bone. Ke a leboha. Hey, kubhlungu kakhulu especially mawuzothi amanye ama-student alimele kakhulu. And ndiyafuna ukuza kuwe wena Luyanda kuba kaloku njengokuba besisho into yokubana le nto ibonakala ngathi ine-racism phakathi, especially ningabafundi abantsundu. Ungathi mhlawumbe xa nizawunkqonkqoza kwii-authorities ezikolo banganivule umnyango okanye banganikezi any communication, ucinga uba mhlawumbe kutheni nje bazozi-aligna nabantu mhlawumbe abazoba ne-racism? Ucinga uba kutheni nje kuzoba njalo? Sanibonani. Mina bengicanga ukuthi lento
iqala, it wasn't about racism yabo. Iqala nje bekuyinto ukuthi as ama-students abamnyama yabo, siyazi ukuthi lento le automatically iyas-excluda yabo. Since si-funded by NSFAS, most of our students amnyama are funded by NSFAS. So if they cancel a provisional registration, automatically ba removed yabo. So into eyenze lento le ibe about racism, it was EVN circulator from each student belonga from like race le abantu abamhlophe yabo. Iyaqala lapho kuyabukeka as racism. And then after lokho by expose identity yakhe lo mfana lo or belonga to the white students. So manje yasiqala lapho ke in Africa Forum yaba involved because manje bese expose identity yakhe, which is something abangayijabuleli. So I don't think begui about race. It's automatically once base excluder from ukuthi sikhokhe ama fees ethu and then yasiqala lapho. So ish angazi ukuthi like because manje sekubuye ngathi situation abo ayiqhubekeli phambili because ama students aseyasaba, especially namhlanje kade bethi bayazama and then ngoba khona ama students aboshwayo. So aba students becala ukuthi lento yenzeke eQwaqwa since be resorted to violence mhlawumbe ezomotivate nama students ala eBlom ukuthi nawo akwazi ukuthi mhlawumbe ashise into enjalo, which is not okay, but mhlawumbe yona ndlela ukuthi bazwakale yabo, especially thina sihlala ngapha oleni siyasaba nje yabo kunikalayo. Thulani uthethile ngamapolisa enembumbulu nabafundi abathe babe kanti basustain injuries, abanye wathi into kubana bavele enkundleni sithetha nje. I mean with yonke lengxoxo surrounding racism, ingaba mhlawumbe uyakholelwa uba ngaba mhlawumbe iresponse yamapolisa ibizawufana uba ngaba mhlawumbe abafundi abaninzi ebebekule meko ebesingathi into kubana ngabafundi bebala? Do you think or believe into bana iresponse yamapolisa ibizawufana? No, mina truly speaking, I believe this is all about racism. Ibengeke efane iresponse yamaphoyisa if ibisikawathiwa ilento yokuthi thina abantu bamnyama siyakhala. Kuyimanje sikhuluma la eBloemfontein we have inumber esiphezulu zabosisi bethu abakidnapwayo every day. Amaphoyisa abayenzi lutho, sinama murder case lana wama student kuma place asihlala kuyo ababulalwa ngama student ababulaya ngabo uMkulukudu. Amaphoyisa abayenzi lutho ngenxa ukuthi manje sekukhuluma umuntu omhlophe umlungu sebakwazi nokukhipha ama helicopter awu2 azohamba esikolweni basikhiphela amahipo siyadujulwa manje sikhuluma kuyimanje there is a girl who was not even striking. She's doing her operation in KZN. Bamphule ikolabo. Now we cannot say it's not about racism. Ngenxa ukuthi the very same time siqala ukutoyitoya esikolweni ingane yomlungu yashaya ingane yomnyama ngeemoto yabaleka saya esikolweni sayo report. Isikolo kuyimanje asingasho lutho ngenxa ukuthi umuntu owenze icala umuntu omhlophe. Mathabiso, masijonge apho kufele khona ithole. Sesilapha namhlanje ngumba we-provisional registration. Ingaba mhlambe ningabafundi enive nini into kubana izawuguzulwa ikhutshwe? Kunjalo nje, was there any consultation view process apho mhlambe i-authorities ziza kuni zini-engage ba mhlambe nicinga ntoni? Ingaba lento izawunisebenzela? Uqala kwayo lento bafikile kuni bathetha-thethana nani? Ndwena na hayaqala ho di-students ibile decision etsuwang fela re bona se re receive di-email ho thwe registration fee ya fediswa and batho ha ba e tlo affecta rona batho ba batsho haholo ba tseba ntse ha ba fedisa bana ba batho ba bangata ba tlo tlohella sekolo batho bana na di-registration di matha ho bo 18,000 rona re hla di-advantage re hla from disadvantaged backgrounds ha re kgone hore le 1,000 rand re kgone ha selemo se qala batho bana na ha ba consulting sebetsa di-decision ba le bang hona jwale ba ntse ba bua le bo di minister of education ba le bang ha ba
Minister of Education hona jwale o buile hampe bona a re ntho violent re di barbarians hana ha tsebe le hore na e ka ntwena batho bana ha ra violate anything ha re ya vandalize ha ra etsa nix ke e mong wa di student a tshwereng di proof hobane ha ne ke le sekolo mane re etsa a peaceful march ne ba ntse ba re thunya ka sa vandalize nix so ntwena ha ba re involve ho anything ha ba re involve ha ba re etsa tjena ba etsa tjena and motho ba jwetsa and le hona jwale re ntse re tswela pele re lwana tjena because ba re sendetse email le SMS maobane hape ba re rona re hana an effective financial method I had an financial method because ba tseba hore NSFAS e nka bo 3 months hore e o fe allocation hore you fund completely hore o funded the stage starting di nka nako hore di tlowa from certain stage to another hore o fihlelletse o le stage se reng funded ba tseba hantle hore bana ba batho ba ba sebedisa NSFAS re tlotla re dula fatshe re le bangata ha re lo qetella re graduate so batho bana ha ba batle hore mamela hobane ni ke taba ya race ho tloga gale di video ne di circulate tsa magwa e leng hore bana ba nusitse di cleaner di staff tsa UFS mo and ntho hobane neng e entswe ke motho a mosweu ha e ka ba ya ba ntho telele hakala re ne re bitswa di babunu mane sekolo ha ona motho a addressa ntho eno magwa a etsa dithatelo mane sekolong sa rona bana ba medical faculty tletse ka ona magwa no rona re na le di course tse leng hore ba re kenya di course tse leng hore bona ba batla go kenya ho tsona how apply for a specific course ha ba o re na le faculty tse tletseng maburu fela tse tletseng batho ba basweu fela re na le faculty tse tletseng batho ba Hey ngathi ezininzi ingxaki ezombethe le university kubhlungu xa uthi mhlawumbe intetho yomphathiswa osuka kwezemfundo zange inanelise ningabafundi kuba kaloku niqinisekile into okubana ngoyena mntu ekumele into okubana uyanimela ningabafundi ningazibhaqi ninekoneni ninodwa and into ebhlungu ngalento kukuba hayi bonke abafundi baya qualifya for uNSFAS kunjalo nje abanye baphuma kumakhaya angathathi intweni kodwa iuniversity iyaziphendulela sisho into bana yonke lento ingxaki kukuba kuye kukhula amatyala wabafundi Luyanda, do you think that reason is fair enough okanye mhlawumbe iuniversity ipanisha abafunda kwi-failures estate? I don't think it's fair enough because njade ngishilo ukuthi lento le automatically iyas exclude thina yabo. So I think nale solution abeze nayo nakhona angazi noma ba introduce le because basendele ama-email ama-messages or bathi if umfundi ka NSFAS then awudinga ukuthi ube stress about i-provisional registration which I think leyo nto leyo benza ubusa ngoba bayabona ukuthi ama-students amaningi ilawa funded by NSFAS abenza lento le so bafuna ukuthi behlisa umoya bangasa striker and then lama-students ekuyiwona ayikhokhelela wona from iphakethe labazali nakhona baphuma emndenini engekho right and then bona bazosala behind because most of my students are funded by NSFAS so I don't think ukuthi ifair leyo nto leyo when it comes to thina ama-students abantu abamnyama Siyaqonda wena Thulani into okubana konke okuphazamise kakhulu i-academic activities i-university ithe mhlawumbe abanye bangakwazi into okubana bafunde online but the question is what about abafundi who do not have access to i-Wi-Fi okanye i-data bazafunda njani online ingaba mhlawumbe isigqibo sabo sokuba ngoku okwethutyana yibani mhlawumbe nifunda online i-practical kangakanani and ungathi mhlawumbe oluqhankqalazo lunichaphazela njani academically? No, this online thing is not practical because, like we were saying, us as Black people, most of us come from imdini engekho right, and if ubuya kumdini ongekho right ongena mali kusho ukuthi wena awunayo i-laptop yokuthi ungasebenza ngayo. So manje asikwazi ukungena esikoleni sikwazi ukusebenzisa o-computer lab esikwazi ukwenza umsebenzi wesikole. Manje mase bathi yona iba online kusho ukuthi thina ama-student failure sibaningi ngenxa ukuthi asikwazi noku-accessa i-campus space sikwazi ukusebenzisa i-material yase-campus. Le nto le is-affecta kakhulu ngenxa ukuthi kuyimanje nje khona ama-test asingangabali asasilindile ayaphayilapha
kumhla ka-20 simele sibe ne-predicate yokuthi siyoqualifya yini ukubhala ama-exam. So kuyimanje iqoqwa campus seyivalile kwayona, asinathemba sokuthi sesiyobala lawa ama-exam because manje sicabanga ukuthi nathi e-main campus siyenze ukuthi isiqiniseko sokuthi siyavalwa nathi lana because asikwazi thina e-main campus sikwazi ukubhala wireless obuti bethu nabosisi bethu eqoqwa baxoshiwe bangakwazi ukubhala. And bekwalokho futhi lento ye-online it's not really practical ngenxa yokuthi abanye abantu basuka bahlala ekutini nase-campus basuka bangena Wi-Fi baya-travela basebenzisa le mali yaka-NSFAS ukuthi ba-travele ye-transport. So manje isikolo sizobafeyilisa ngayo le ndlela leyo because now masithi siyabheka lento yama-online kahle kahle isipanela abantu bakwa-medicine like usisi wamabesho lana isipanela la belungu abagcwele nas-faculty because ngendlela ababayenza important ngabo bagcina sebabukela bona indawo zokuthi bahambe bayobhala le kuma-private accommodation of campus while thina abantu baku-humanity thina abantu baku-education sihlele singabhali lutho sifeyila siba nama-test aphayilabhayi. And this is so sad because ayivezi nje kuphela into eqhubekayo kule university yenu, but I mean ibonisa i-national crisis esinayo. I mean xa sijonga nje just last week abafundi base-Fort Hare kwiphondo laseMpuma Koloni nabo bebekhutshwa ke bona nabo bekhala, and kuyabonakala into yokubana ngenene nangenyaniso ikhona i-gap ekhoyo within i-higher education. Mathebisa, ungatsho mhlawumbi into yokubana i-higher education isebe lezemfundo ngokubanzi is it doing enough into yokubana banikhusele njengabafundi, because now listening to yonke lento enithethayo it seems like ukufunda it's a privilege more than it's a right. Ukhona Mathabiso? Luyanda ungawuphendula lo mbuzo? Yabo ngasho ukuthi uqinisile when it comes to a statement oshilo egcineni ukuthi i-education it is seen as a privilege and not a right. But muthatha ukubheka ama-students especially eQwaqwa laba bagodukisiwe izolo khona engimaziyo from back home othi ufike kahle kodwa kunama-students angakwazanga ukuthi ahambe aye emakhaya ngenxa yokuthi emndeni yabo like abanayo imali enough ukuthi baphindele emakhaya. So into abayenzile babathathile babayisa angazi noma ise-hall noma ise-sontweni thizeni ukuthi bakwazi ukuhlala for leso sikhathi leso until bakwazi ukuthi babuyele emakhaya. So I do think ukuthi as ama-students are disadvantaged yabo akukho lula ukuthi si-maneuver around yonke lezi zinto ezenzakalayo. Because manje if bezoba in a space nesisodwa I can imagine in terms of i-privacy yabo bazogeza kanjani nayo yonke lonto leyo. So it goes to show ukuthi like nje as umuntu omnyama when it comes to education yabo asi amalungelo ethu yabo akekho enough yabo. Yeah. And Mathabiso andazi noba uyandiva na kodwa ke ndiyafuna ukuqonda kuba ngaba mhlawumbe i-management and the authorities of i-university abakwazi mhlawumbe into yokubana bareverse le decision. Ingaba mhlawumbe ninazo izicwangciso eninazo ningabafundi kuba kaloku njengoko nisitsho into yokubana kuyavakala izizathu zenu into yokubana nizukwazi into yobana niqhubele mgama. Uba ngaba abasemagunyeni kubutshilo wathi kubonakala ngathi ningamalolo into ezingena nanto akho bantu ekubonakala ngathi bakunye nathi kule meko nani xebe kule meko ibhlungu. Uba ngabakho into eyenziwayo, what are the alternative solutions? Mathabiso uyandiva? Luyanda ungawuphendula umbuzo andazi noba mhlambe kwenzeka ntoni pha kuMathabiso ingathi kukhona nje ukubhidana kwekomiti. Yeah, ungazama ukuphendula. Into engishoyo ukuthi ama-students manje I think sizophela isonto like a protester, and now as isikhathi sihamba bayakhathala because bayabona ukuthi awukho umehluko owenzakalayo yabo. So kade ngibona nasemagroupini besend message, and enye into engifisa ukisho ukuthi emagroupini mebeplana ukuthi bazohlangana isikhathi esithize sina abantu be-AfriForums nabantu ababelonga to lama group laba basemagroupini and bayabona ukuthi
siplana ukwenza kanje nokwenza kanje. Yeah. So vele bastebhe yonke imizamo yethu, ama-students ayakhathala manje ukuthi hayibo siyazama akwenzeki lutho, so sebefika nabo bekhathala Yeah. khona. So I think ne-provisional registration isazoqhubeka, ayikho into ezoshintsha. Qaba nje Into wena eyenzeke Qaba nje xa siqala siqongqotha ngenxa yexesha Thulani, 30 seconds, uthini umyalezo wakho kumagunya aphakamileyo? Mina umlayezo wami uthi ababheke icampus yethu eseBloemfontein, and ngiphinde futhi ngikhondeme uManamela, our Minister of Education. Angimazi ukuthi u-illiterate okanye wenza ngamabomu, because khona ama-video atrendayo abonisa amaphoyisa nama-security assaulta as ama-students. Yena ama-statement abhize akhipha athi we are being violent, sihlukumeza ama-security. Akusiqiniso, ayeze yena la ecampus ayibonele kokwakhe ukuthi kwenzakalani lana, angakhulumi izinto angazazi. Masingazibini ngexesha lenu, siyathemba into yokubana abanendlebe basemagunyeni bavile, kunjalo izikhalazo nenxalabo yenu bazakwazi into yokubana bayijonge ngeliso, isiphuleke nengcambu lengxubakaxaka enijongene nayo. Nathi ke siyi-SABC Lihaye siniphe iqonga lokuba igila ngezinto eziqhubekayo singenawo umkhethe. Inkosi kakhulu, nibe nosuku oluhle.